أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгүнкү сөз кылган баяныбыз темабыз тууралуу белгиланган мечит туурасында. Мечит деген бул эмне? Мечит туурасында Аллах Таала Куранда 28 жолу келтирген. Куранда жалпысынан мечит деген сөз 28 жолу келет. Мечит бул Аллахтын үйү. Мечит деген сөз бул араб тилинен алынган. Мечит деген арабча сөз эмес, кыргыздык эмес. Мечит деген сөз бул араб тилинен кандай жараса, араб тилинен ошондой бизде никеде кылабыз. Бул мааниси башка ошо биригүү. Бирок муну никеде бизге сыйып калган бизге. Бул обосу араб тилинен. Ошондой эле мечит деген сөз, салам деген сөз, тынчтык деген сөз. Бул да араб тилинен. Демек биздин ата-бабалар мусулман болгон көптөгөн арабтардын сөздөрү биздин кыргыз тилибизге алып калган. Ошону биз көп колдонобуз. Демек мечит деген мааниси сажада деген сөздөн алынган. Сажада ясжуду. Саждалар деген сөздөн алынган. Сажада деген сөздөн. Демек мечит деген сажда кылган жер экен. Кимге? Аллага кулубуз, Аллага саждалабыз, Аллага сыйынабыз. Мечит ушундай нерсе турганда, тоого турган жер, шүгүр кыла турган жер, тазалана турган жер, Алла менен байланыша турган жер, жан дүйнөбүздү эс ала турган жер. Ички дүйнө, сырткы дүйнөдө тазалай турган бул мечит болот турганда. Мечит бул Алланын жер үстүндөгү Алланын үйү. Алланын үйү десе биз бул прямо түшүнүп коелу. Демек Аллах Тааланын үйгө муктаж экен жок. Биз үйгө муктажбыз. Биздин үйүбүз бар. Биз үй жок жашай албайбыз турганда. Аллахтын үйү дегени, Аллахтын үйү дегени бир гана ал жерде биз ибадат кылабыз, Алла менен байланышабыз, амал кылабыз, зикир тартабыз, Куран окуйбуз. Ошентип менен мечит аркылуу Аллах Тааланы көрдүрөт. Аллах Таалага жакындайбыз. Ислам динине жакындайбыз. Ошондой, ушундай мааниде түшүнүш керек. Аллах Таала Куранда Ас-Сура Ал-Имран сүрөсүнүн 3-сүрө 96-аятында Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin." Sallallahu aleyhi. Allah Taala aytат: Чындыгында адамдар Аллахка сыйынуулары үчүн курган эң биринчи үй бул Каба мечити.
сыйлоо, мекенди сыйлоо, тоо алганды, шүгүр кылганды, сабыр кылганды, бир туугандар берешендикти, жоопардыкты баардыгын мечиттен үйрөнүп атабыз. Башка жерде ушуну үйрөнбөйбү? Неге? Демек мечит салынган жерде ошол жерде берек болот. Ошол жерде айтпаш керек, мечиттер көп салынып атат го. Эмне үчүн башка нерсе салынбайт? Пожалуйста, салыңыз, садиктер салсын, мектептер салсын. Мечиттин турганда эч кандай зыяны жок. Экинчиси Худайдын аламин адамдарга мен хидаят берип туура жол деди. Демек бул мечит адамдарга хидаят берет. Туура жолду үйрөтөт. Адашкандар туура жолдон табат. Солго чыккандар оң жакка чыгат тургандар. Өзүнүн багытын, өзүнүн жолун таба турган ушундай мечит ушундай нерсе тургандар. Мечитте жөнүндө келип кетүүгө кандай экени андай эмес. Мечит жөнүндө нерсе эмес. Мечитти сыйлаш керек. Мечитти кадырлаш керек. Ким мечитти сыйласа, ал динди сыйлаган болот. Ал Алланы сыйлаган болот. Ким мечиттин иши жок болсо, меники эмес. Сокмунду, имандыды, баардыгын барып дараттана кетип чечип эле, эптеп намаз окуп эле, бардакты кетип калсам болот десе, андай эле болуш. Мечитти сүйүш керек туугандар. Ар бир өзүнүн үйүбүз. Ар бир адамдын мечитте акысын бериш керек. Анда сиз Кудан болсоңуз эле, жок сиз ажы болсоңуз эле, жок болсо сиз эмне бир чоң кызматта иштешиңиз эле, же намаз окуп эле кетип калып кутулдум десиз, жок, мечитте кутулбайт. Мечитте дагы бир эмеси эмнеге? Амал кылмай, Куран окумай, зикир чалмай жана мечитке кылган кызмат болот. Мына ушул мечиттин акыларына келет. Азыр сиз акысын бердик. Жок берген жокпуз. Демек эң биринчи курулган бул Курган мечитти бул Адам алейхиссалам курган. Демек Адам алейхиссалам эң алгач үйдү Адам алейхиссалам курган, кийин экинчи жолу Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам курган экинчи жолу. Бул жанагы топонсу Нух алейхиссалам кургандай топонсу каптай. Ошондо Адам алейхиссалам ушу азыркы Каба көрүштүк. Сенден эмнеге жок болуп кетет? Орду жок болуп кетет. Кийин Аллах Тааланын өкүмү менен Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам өкүп кайрадан баягы Кабаны тургузган мына ушул өкүм. Курандагы Асура Бакара сүрөсү 2-сүрө 127-аят. Аллах Таала айтты: "Ва из ярфау Ибрахимul qawa'ida minal bayt wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim" dedi. Эстеген Ибрахим менен баласы Исмаил өкүп үйдүн Кабанын пайдаланып көтөрүп жатып мындай деп дуа кылышты: "О Раббиз, бизден ушул ишибизди кабыл көргүл. Албетте сен угуучу бийликсиң" dedi. Эң биринчи адам алсаң үйгө салган. Дуа кылышты: "Аллахым, биздин ишибизди кабыл кыла көр" деп өкүп дуа кылды. Асурада Хадж сүрөсү 22-сүрө 26-аятында Аллах Таала айтат: "Ва из баввa'на Ибрахима маканал байти алла тушрик бишай'ан ва tahhir байти лит-таифина вал-qaimina ва-рукка'ис суджуд" dedi. Караңыздар. Эстеген dedi. Эстеген биз бир кезде Ибрахим ыйык үйдүн ордун даярдап белгилеп бердик dedi. Ошондо билбейт Аллах Таала ошол эмнекен вахийди Ибрахим алейхиссаламга ошол жоголуп кеткен ордун көрсө болот. Баягы эң биринчи адам тапсырган да, ошол жер жоголуп кеткенде вахийдин мояк местасы мояк Аллах Таала өзү көрсөтүп берген. Баласы Исмаил аны тургузуп бүткөндө мындай деген элек: "Мага ибадатта эч нерсени шерик кылбайсың" dedi. Аллах Таала эмне dedi? Мечит салынгандан кийин аякка шерик кылбага dedi. Аллахка бир шерик кошпогу dedi. Аллахка гана сыйынгыла dedi. Мени үйүмдү топ кылуучулар, намазда туруучулар, ийгилик бүкүү кылуучулар жана сажда кылуучулар үчүн таза, сажда кылуучулар үчүн тазаламайсың dedi. Аллах Таала айтты: "Мечитти тазалама" dedi. Ибадат жагынан, тазалык жагынан турганда эмне dedi? Аякка бир гана сажда кылгандар, бүкүү кылгандар, зикир кылгандар, Куран окугандар, тек гана мусулман адам
Хадистер құрған Каба болған. Андан кейін екінші орында тұрған бұл Акса мешіті, Азғы Палестинадағы ошол мешіт құрған болғандар. Демек, мемлекет ең бірінші мешіт бұл Каба азырғы ажылды Орақтауыз, Гөротауыз, Тележоқтардың Гөротауыз және Түркіштігі Кабада болған ошол құрылған. Екінші тұрғандар Ал-Акса мешіті. Палестинадағы Ал-Акса мешіті құрған. Ошол Меккедегі мешіт менен Палестинадағы ошол Ал-Акса мешітінің ортасы 40 жыл екен. 40 жылдан кейін Ал-Акса мешіті құрылған. Андан кейінгі мұсылмандарға тұрғандар тарихта алған мешіт қайсы? Куба мешіті исламдан тарихта мұсылмандар тарапынан құрылған ең бірінші мешіт құрылған. Куба мешіті тұрғандар, Куба мешіті барлық билоғыш керек, білбесе ұят. Ең бірінші мұсылмандар тарапынан құрылған мешіт бұл Куба мешіті. Пайғамбардың өзі де қатысқан. Пайғамбардың шақта өзі 14 іштеген. Дуаны көтерген жағдай берген пайғамбардан. Пайғамбар саллаллаху алейхи Меккеден елден ошол Мадинаға хижрат қылғандан кейін ошол жамаатын оқып баштаған. Аға шейін туғандар елден пайғамбарымыз менен ошол Меккеде көптеген сахабалар елдері қалайды, ошол пайғамбарымыз менен чоң намаз оқушту қалайды. Бирок оқу алган емес. Ал жақта кафирлар, ал жақта мушриктер пайғамбарымыз намаз оқытқанға, алардың сахабалар менен чоңу, монтип бизге окшоп жамаат менен намаз оқытқанға қос қол болушкан. Бары қалайды, біз де пайғамбарымыз менен чоң намаз оқысақ, артынан тұрып үй оқысақ та қалайды. Бирок ал кезде қиын кездерде Меккеде. Кейін пайғамбарымыз Меккеден хижра Мадина Мунаввараға көчкөндөн кийин мына ошол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи Куба мешітінің мұсылмандар менен бірге фундаментин пайдаланып көтөрүлдү. Мына ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздарын жамаат менен деген окуйт турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, ким үйүнөн дара алып Куба мешітине келип намаз окуса, ага умраны соолундай сооп. Ким деген? Караңыздар, Куба мешітине тургандар. Куба мешітине барып тургандар, дара алган болсо, мемлекет дара алып мешіт алган болсо, Кубага ал ошол умранын соо берилди деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ажы баргандар билет, ошол Куба мешітине барып ажылар намаз окушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, зиярат кылуу үчүн 3 мешитте зиярат кылган кыбла деген. Мешитке зиярат кылсаңар, пайгамбар айткан 3 мешитке баргыла деген. 3 мешиттен башкасына ибадат максатында атайын жол тартылбайды. Атайын жол тартылбайды. Бирок 3 мешит калгайсы? Мешит Ал-Харам мешит Меккедеги. Ал-Харам мешити Меккедеги ыйык мешит. Мына ошого атайын ибадат максатында жол тартылды деген. Мына бул бир. Экинчи Ал-Масжид Навави пайгамбар саллаллаху мешити. Мына ушул мешитке атайын жол тартса болот. Ибадат максатында жол тартылса, андан кийин Ал-Акса мешити. Мына ушуга 3 түрлүү мешитке атайын жол тартса болот dedi. Башка мешиттерге атайын ибадат максатында болбойт. Мисалы үчүн Пакистанда бир мешит бар экен, ошого ибадат максатында барып кирейин. Же Индияда бар экен, ошого ибадат максатында барып кирейин. Мароккода бар экен, ошого барып кирейин. Сирияда бар экен, ошого барып кирейин. Жок. Египетте бар экен, жок. Атайын жол тартылбайт. Ол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 мешит. Ал-Харам, Мадина Мунаввара пайгамбар мешити, андан кийин Масжид Ал-Акса мешити турган. Мына азыр еврейлер мына тартып турган. Бирок бизде ошол жерге барыш керек эле. Бизде ошол бар мусулмандар бар, намаз окуш керек эле. Ошол Харам пайгамбар мешитинен кийинки да Ал-Масжид Ал-Харам пайгамбар мешити жана 3-чү орунда ошол Масжид Ал-Акса бар. Биз барыш керек эле. Biz Allah'a aytабыз. İnşallah balkim Allah'ın hükmünden inşallah gelecekte sağlık şefaat namaz okuyalım da nasip etsin. Yevreyler okup etkenler. Alар kaçan değil. Eğer bu 5 mal namazda Müslümanlar şu Cuma'ya gelgende, ayıpta gelgende gelse biz oşunu okuyalım degan. Qarаңызlar. Biz 5'inde Şamlıktan ayetsek 5-6 adam oldu. Şimdi
Cuma'da namazda толық başka günler küstü. Haram meçhinde, bir tuğan el-Mescid-i Haram, Mekke'de 53 yıl haram. Haramda meçhid bulu diye buyurmak sebep. Haram degeni, al yerde zapret diye bir tuğanda. Günü iş kılış. Özgöçe boşal yerde bir tuğanda. Bir kılmışında çok günü. İştirakı malın tuğasın. Oşun için, evr altında oşul Mekke'de çıkan oluşan. Hayatta bir kılmışın bir günü, kança besi günü olur desibeli. Oşun için hayatta yaşamak yok alınlar endeken. Haram meçhidin territoriyasından alsaq yerde yaşayan alınlar var. Kim haram meçhidinde oturanda bir namaz okusa 100.000 namazı var. 100.000. Alakin Peygamber'in meçhidinde bir namaz okusa endeken 1000 namazı teteker. Alayma Al-Aqsa meçhidinde namaz okusa 500 namazı teteker. Haramsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimde çin niyeti menen Kuddus boşa Palestina meçhidlerine ziyaret kılsa 1000 şehitini sol verildi. Palestina Al-Aqsa meçhidini ziyaret kılsa ançaken 1000 kişi şehitliğin sol verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek bazı peygamberlerin özünün ibadet kılmış yerleri oldu. Namaz kılmaları meçhidleri oldu. Oşundayla Allah kolayda o avhayna ila Musa ve ahihi en tebarra'a li qavmikuma bi misri buyutan dedi. Yunus suresi 13. sure 87. ayetinde Allah kolayda biz Musa bilen anın ağası Harun'a öküy qavmlar üçün Misir'e ibadet kıluvchi uylarni qurg'ala buyurib berdi. Allah Misir'de ibadettiler buyurib. Özgürlük qavmlarga, özgürlük ellerge ne dedi? 5 ibadet qiladi. Demek har bir qavmda, har bir joyda meçhid bo'lishi kerak tuqqanlar. O'sha yerda meçhidlar ziyonli meçhidlar bo'ladi. Al ziyonli degan meçhid tuqqanlar, endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ziyonli meçhidlar bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda Al-Tawba 9 sura 107 oyatda Alloh taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallazina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan baynal mu'minina wa irsadan liman harama Allahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. İslamda ziyan tiygizүүчү kafirlik kulun Müslümanların arasını bölüp jabуу jana murdatan ele Allah menen anın elçisine karşı soğuş kele жаткан adamlarını tosu alуу üçün meçhidi kurganlar alar münafıklar dep aytышты. Albatta жақшылыкты гана каалagан элек деп aytышты. Ошол münafıklar Allah алардын жалганчы экенин көрүү болду дейт. Ошон үчүн ошо пайгамбардын доорунда жана münafıklar эки жүздүүлөр тургандар эмне кылышкан? Мечит курушкан. Пайгамбарыбыз тосулабыз. Пайгамбар ошо мечитти тактыш максаты болгон. Элдердин мусулмандар тактайлы деп туруп, алардын курган максаты эмне? Элдерди бөлүш болгон. Элдерди бөлөйлү, мусулмандарды бөлөйлү. Элдерди мечитке чакырайлы деп турганда акыры эмне? Пайгамбардын курган максаты динге каршы болгон. Ушул мечит al-Mescid-i Dirar İslam'da ziyan жеткирүүчү мечиттер болуп dedi. Demek mecitler açık aykın boş gerek. Ar imamın kirada turgan, ar baranın açık aykın davat boş gerek. Kajerde yaşılın boş, oşo jerde olmaydı. Oşo jerde fitne çıkar. Oşo jerde gözlemel olmaydı turganlar. Bizde көп андай mecitler. Yaşlı olsa ibadet kılışar. Yaşlı olsa davat kılışar. Am davatı turan tanesi bilmeydi turganlar. Hiç kim bilmeydi. Demek davat kılışan jerde mecitler açık boş gerek. Yaşlı turganlar olmaydı. Yaşının bir vakti olur Peygamber'in zamanında. Makka, kalan meşitlerine açık boş gerek. Köpçülüğün meşitleri var aslında. Yemeğe ulaşkan, çaksın yemeğe ulaşkan, kalan imam olur, kalan memesi olur. Özü bir, özü kan, anday olmayı. Takşir ver, salımını büyüttü bu anda. Aşında Allah Teala aytdı. Oşol meşitke Peygamber'in namaz okuyduğunda Allah Teala aytdı. La taqum fihi abadan dedi. Al meşitke sen layık bilmesin. Al meşitke hiç kaçan namazın var okuyan dedi. Algaçkı günden beri takvalık negizinde salgılan meşitke namazga turun senin için layıktı dedi. Al jerde günөөдөн abdan тазалануучу чындап ниет кылган
kişiler var dedi. Mına Allah da Allah'ın kazalarını suyut dedi. Oşonda dedi, Peygamberimiz buyrup berdi. Oşon meşit var sen namaz okualım dedi. Başka meşitke var dedi. Negen oşon qaysı meşit? Kuba meşiti. Al жерде таза Müslümanlar. Niyetlері таза. Алар ынтымактуу, биримдиктүү, Алладан корккон азандар мына ошол мешитке барып деген намаз окуп деп Аллах Таала буйруйт. Аллах Таала Тообасында сөйлөп тургандар 18 аятта Аллах Таала айтат: "Иннама я'муру масаджидаллахи ман амана биллаhi вал яумил ахир ва aqama as-салата ва ата az-заката ва лам яхша illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Allah aytadi. Allah'ın meşitlerin, Allah'ın üylerin, Allah'ın meşitlerin, Allah'ta ahiret gününe işengen, namazı kol aktargan, okugan, zekat bergen jana Allah'tan gana korkkan adamlar var dedi. Allah'tan korkkan adamlar gana ne? Abat var dedi. Demek meşitte korkutulgan, meşitte amal kılanlar, meşite girgenler kim? Allah'tan korkkanlar var. Kimler ki? Namaz okuganlar, zekat bergenler, Kudaydan korkkanlar, buna oşondoйлор gana meşite abat var. Demek meşit salınandan keyin жөнөп өтүп баштайт. Мешиттин боозу ушундай канча миллион кетсе да, ол эмес. Мешиттин боозу менен ошо жердеги даават болсун, гашто, абат болуп, таалим болуп, машкара болуп, Куран окуу, зикир, илим өткөндө ушундай жөнөдө турган мешиттерди түзүш керек. Ошол мешиттерди деген түз бакытта акыйдасы туура, имаматтын дин, акыйдасы деген Ханифа мазхабы болгон ошондой багытта тургандар алып барсак ошондой туура болот тургандар. Пайгамбарыбыз айтты: Аллах Таалага эң сүйкүмдүү жер мешиттер dedi. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү кайсы жерлер бул мешиттер dedi. Демек бул мешит Алланын үйү деп турганда канча үйлөр бар? Ошолордун эң жакшысы мына Байтулло Алланын үйү dedi. Каба Пайгамбарыбыз айтты, ошол Кабага кароо да ибадат dedi тургандай. Пайгамбарыбыз айтты, башкалардан 3 нерсе артыкчылыгыбыз бар dedi. Башка үммөттөн 3 нерсе артыкчылыгыбыз бар dedi. Биринчиси, жер бетибизге жайнамак болду dedi. Любой жерде турганда биз эмне жайнамабызды коюп, же таза жерге окуй беребиз. Башка үммөттөр андай эмес. Алар коюпта барып эле ибадаттанганга же мешит болуш керек. Biz kalan yerimizde meşit olduk. Kalan yerimiz jaynamaz. Jana suv jokta bizge tayyorlon boldu. Jana bizim saktабыз erişmelerdey boldu. 103 өлкөчөлүгүбүз бар деп Пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Менин үммөтүмдүн дүйнөдөн алыстоосу, жүрөктү тазартуусу мешитте отур" dedi. Дүйнөдөн ким алыстагысы келсе, эс алгысы келсе, тазалангысы келсе, жүрөгүн тазалангысы келсе, эс ала турган жер кайсы? Бул Алланын үйү мешит. Демек мешит же башка жерге эс албайсыз. Башка мамлекеттерге барсаңыз мешитте эс албайт. Демек адамдын рухун, жүрөгүн эс алып туруш керек. Зикир менен, Куран менен турганда бүйтүп Алланы эстеп, мешитке эс алып туруш керек. Пайгамбар башка бир хадисте айтат: "Эгер бир адамдын мешитке дайыма барганын көрсөңөр, ага мен күбөлүк берилет, ал ыйман" дейт. Ким барып ага сизге күбөлүк беребиз? Ал ыйман деп турганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте Абу Хурайра риwayat кылган хадисте бир мусулман намаз, зикир үчүн мешиттерди өзүнө журт кылып алса, эмнеге? Мешитти өзүнө журт кылып алса, жүрөгү ошо мешиттен орун алса, мешитти сүйгөн болсо, Аллах Таала ошол адамды кандай эле бир адам бир көптөн бери алыста кетип, кайра келсе үйүбүз кандай кубанат, ошондой мен кубанам деп караңыздар.
Musulmanlar gelgileş dese hiç kim yok. Hiç kim yok ay. Ürünleri şunu. Ürünü yok. Anlayın biliyor mu? 10 yıldan beri tanca aytsak bile yok. Kurtuğanlar biraz buna sakalı koyup uzun giygenleri namaz okutkandan biraz uyattığın boş gerek de, meşke hizmet hiç gerek de. Bağırdı söylüyorsa, geçti kıyı söylüyoruz, tozoklu kıyı söylüyorsa kayıptan söylüyoruz, İslam'da söylüyoruz kurtuğanlar. Ama meşke sen gelip bir hizmetli olsun, hem Müslüman ayı. Hem Müslüman. Gün öyle kurtuğanlar. Gibi namaz okuduğun gelip görmeyinde şu meşke hizmet kurtuğanlar. Cemir davatla çıkacak kulağına gel vay. Hem de kızmak var gel kılaydı. Çöptü bir çöptü jılık olun. Bir değil şükür olun görmedim. Hayır. Abimay süylüğünün amanda işini düşecekti. Siz süylüğünün ne? Süylüğün durap ayda ölüsü gelir. Bırak bunu amanmış gerekti. Biraz meyletmiş gerekti. Gelip meşke karaş gerekti. Meşke gelip o kuyutta gelip bitti. Hazırlap koyuyun. Koy vakit bir saat bölüp koyuyun. Teyaktı mıntı koyuyun. Moğdaki evde çıkmış var. Evde kızmak var. Bir uyutta okumanlar. Diyorlar meşkitin tüyünde yaşayan adamlar koyun. Bir gün meşkitin kızını koyuyorlar koyun. Namaz okuyup gitti. Namaz okuyup gitti. Karasanlardan ötken perişte yok da. Gelip kızmakmış gerek. Peygamberimiz aytdı. Kimdeki meşkiti şam çırak menen jarıklanırsa, bir tamçı may üçün Allah Taala 10 soğuk yazar. 10 kataсын geçirip 10 günü daracasını götürüp dedi. Oşun meclisteki jarık menen kimdeki namaz okusa, jarıklandırgan adamdın yaşoosун nurdu olur. Ölgöндөн кийин кабырында nurdu olur dedi. Mına bir ulan kişiler alып koymuşçu. 10 soğuk, 10 günümüz geçirip 10 daraca verip yaşoomuz nurdu olur, ölgöндөн кийин kabırımız nurdu olur. Bir onday bulmanak bir bek koy, bir bulmanak bir iş yok. Вообще вас жүрген өлім адам болып қалыпты. Açılmай қалыпты. Зачем мұндай? Вообще біреу келген, қызмат деген бош керек та. Жабир ибн Абдулла айтқан хадисте Пайғамбарымыз мындай деген. Кимде-ким мешітке сағынса, пияз топ жегендер келмесін dedi. Мешітке таза киіммен мешітке. Атыратына, мал баққан киімдермен, стройкада киімдермен, сасқан киіммен, шуанас киіммен келмеш керек. Пайғамбар тыйым салған, мешітке келгенде таза келгенде киініп келгенде dedi. Атырат келгенде атырдан sevilir. Bir sira жаңа топ кеш керек тұрғандар. Пайғамбарымыз айтқан Айша Расулаллах айтқан Allah мен сіздің айтты. Айыл-айылдарда мешіттердің құрылысына, ошол жерлердің таза, мешіттердің жерлердің таза қармануысына жана ақыр жыттар құрылысына Пайғамбарымыз бұйрық берді. Мына мешіттер деген ақыр жыттар құрылысына Пайғамбарымыз бұйрық берді. Мешіттер таза қармануына бұйрық берді. Демек ошол адамдын елден ошол айылдын шаардын кандай экенин билгиңиз келсе мешитти караңыз. Мешит чөп басып, чилип, денеси түшүп, эме басып кеткен болсо аны желеп берет. Ошол каякты күнөөсү ошол элдин айылдын жаман экенине баарыбыз. Ар бир мешитке барып карагачы айылды. Тоокан окуп калганда ошол значит айылдын деңгээли, элдин деңгээли ошол. Эгер мешит кычырап турган болсо, ичи-тышы жабыркап турган болсо, ошол айылдын эли красавчик десе болот. Анан чачылып башып турса, мырттар, таза мырттар. Эле, кара эле, эмне жардам керек? Бирөөгө себептелеп коёюн дейт. Жоктун бул туалет бурмадан ай сайын 15-20 баш келсе, мен ай сайын туалет бурмада менде болупсун. Ай сайын жана сыйылса менде болупсун. Qanchalik mechit cho'q, hozir endi ошончо акча көп кеткен. Ар бир жуманын сыйылса бир чака ошондо түгөнкөп, анын бар акча, айдан акча, самын акча. Эгер вложение кылсак, бир-эки жылдын ичинде ол кантып карабай калат. Баасы колдон турса жакшыбы? Триатлондон келген айланма, ол жалпырак турсын калса, кызмат кылайын.
Жана турганда биз мечитке соп алдык. Мечиттерде чоң иштер көп. Газонду сугарганда эле экөөлөп сугарсак да ичпей атабыз. Соп барчына кыйналып атат. Бирок соптун айлыгын чыгардык. Айдын июлдун ортосунда, буюрса айдын аягынын ортосунда, августтун ортосунда, июлда кирди, августтун ортосунда 5 жыл соттун акчасын чыгарып беришти. Албетте демөөнчүлөр болду, бирок акча жетпейди. Соттун өзүнүн үйлөсү бар, чакасы бар, жумуш көп, бирок дагы биз түп айыл бош болсок, анда кетип калат. Демек ошол мечиттерде иштетиш үчүн караш үчүн соттун бир аз каржыландырыш керек. Өткөндө да сүйлөшкөнбүз иншалла. Жана бүгүнкү тумандар ошол мечитибизге кээ бир нерселерди алыш керек болуп атат. Иншалла. Бияка салып келген кишилерден Алла разы болсун. Көптөгөн нерселерди алып берди. Салган Алла разы болсун. Бирок алардан деле кайра кыйналып кыйналып уят экен. Биз да өзүбүздө бир канча мечиттин кемчилигин толуктап коюш керек. Ошон үчүн азыр жашка барабыз. Болушунча салайын мурталар кийинки айдын ортосун сопкода чогултабыз. Азыр ошол мечиттин бир нерселерин алыш керек болуп атат. Бут тизген, майда чүйдө, жанагындай көптөгөн нерселер бар. Ушулардан айдырып ошолорду албасак болбой да турганда. Азыр болсо ушул четтен баштап салыңыздар тургандар. Эң башта салгандыгыңыздар телефондон ачып бериңиз. Бисмилlah, баштаңыз. Ашкырмыздар, мешітке шыға соғып. Жанағы қолда садақа яшық қойдық. Бияқа ошаға демей, сала өзіңдер бұғачы егер болып тұрғанға демей, мешіттің керектүү нәрселеріне атап иншалла іштеп береміз. Римбан 0700 94 21 0700 94 21 0794 21 03